cuidas pawawakuna tukuy llakikunami kapikchamun. Kay tukuy pawawakuna tukuy llakikunami kapikchamun. Chinchi tukushpa Diosata tikpipash llakikunami mana sakik. Chinchi tukushpa Diosata tikpipash llakikunami mana sakik. Warmi piñarina kuipash wawakuna mana kasuna kuipash. Warmi piñarina kuipash wawakuna mana kasuna kuipash. Mikuna illay churana illaypash unkuykuna kapikchamun. Mikuna illay churana illaypash unkuykuna kapikchamun. Kay pachapi kawsakuy mandaka llakihua kaywan mari kawsakunchik. Kay pachapi kawsakuy mandaka llakihua kaywan mari kawsakunchik. Chashna llakikunaqa pimukpipash piman villaytapas lawsanchik. Chashna llakikunaqa pimukpipash piman villaytapas lawsanchik. Kay tukuy llakita Jesucristo mamilla shunchi payllata kungurishunchi Jesuswan kushikushunchimi. Ay, kay tukuy llakita Jesucristo mamilla shunchi payllata kungurishunchi Jesuswan kushikushunchimi. Amén, amén. Llakikuna kapikpipash kay tukuytaqa Tayta Dioswan shinchi tukushpa yarishunchikchu. Shinamishpara nimachinchik Radio Nuevapi trabaja turikuna ñañakunata Tayta Dios bendicishka kachun. Hermano David, hermana Adelita, Diospak ministeriopi trabajashpa katinkichinachu. Amén, gloria al Señor. Pagini chik sumak alaban naukunawan cada corazón vita karinacho.